Бар ва, кире бар. İçkeride baylay turan malдар var. Алейкум ассалам. Келиңиздер. Allah Teala mına bugünkü gündü nasip kılıp mına koşan nevre toylarında Akkıya ayında toy ötüyor. Olat. Şu toyların toygulanı versin. Tilegen Allah Teala verdi mına. Şu eli yurtun toğan urgun nevrelerinin önüyösü paktulu uygulerden senen kungar bay şey olu önüyösü vergile. Bugünkü merakam kırsıktan çıkar. Tinç aman etip ettiğinde. Gelgen meymanda tinç kaysın. Allah'a yol versin. Tinç kolgula. Toyun toygulansın ayşukam. Bala çakan menen, aman esen bol, el yurtun menen. Amin. Baldarın, toyların tınç ötsün. Amin. Allah. Nemege Rahmat. Allah'tan tilep bir nevrelerime yerden pat alıp toy vereyim de cidmenin Allah'ın yardımıyla iş karşılığına bugün bereketleri otat geçe meymanlar çakırdıgılar bugün uda kalasa şu ulaktı beri otağız. Anan şu oturganlardan bari tuğanlız gektam qoğulu. Anan hem bizlerden neme misal için bunu Valanbay deyip, Kuan isteyip, bunlardan bari Kaniyet deyip ulakta durgan balдар uğağında. Anan hem bari nemege bir kırırda makal var mı? Neme karşı karganda bölüp koyat ekende nemelerin. Filan sırqa jetal var. Yaman sağanda anday koymaz. Anan hem жақсы bayağı köpçülük menen göl bitip mına tuğanlar var eken şuların jardamı menen toy bitip atat Xuda kalasa anan bugün şu marakeni жақсы kelgen elder kırsıktan çıkarı жақсы çağıp sorunlarını alıp үйlerine qaytsın tilegim ошол жақсы. Rahmat oğlum sana da Amin. Allah tinçlik versin. Buna bala söyledi. Emimde şu aksakaldan sözle koşulalım şu ağız. Nevre toy ötüp nevre toy kut olsun. Her daim şu жақсылықтарда жүрсün. Şu jenge menen akam şu vaqtlı olsun şu baldardın evlerin toyun görüp şunday gün üstünde жүрsün. Hiç zamanlık görmesin. Amin. Vaqtlı olsun. Allah tinçlik versin. Bereket tinçten. Hadi birisi de koysun. Hayrat'a kaçırın bir yaka. Aleyküm hurmatlı cemaatına şu bugün şu akabız Koşan akanın nevere toylarına, baldarına, neverelerine örgen toyuna göğe olup oturabız. Hem biz şu akabızga жақсылықтарды тілейбіз. Алладан şu ne tilеген мақсаттары болса орындалышын қалайбыз. Şu bala çakası менен, nevereleri менен тынч болsun. Akabız şu elin arasında şu başı görünген, narkoz berközgü başı görüngen kişilerden biri. Mına mehmandарды күтүп узатып, азыр улакты даярдап отурат. Şu tilegen maqsatlarına jetsin. Şu Allah'dan şu tilep ketebиз. Şu жақсылықтардың üstüne ardayım şu baqtılıq arılıqты sürüp жаңа менен baqtылы olsun. Amin. Amin. Allah Teala tinçlik versin. Şu bereket tinç tarqagan Allah yol versin. Карабулак жеринде жүрөм. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, амансыздарбы? Мынакей той башталды, күз келди. Тапканың тойго буйрсун дейт. Кыргыз элим ушундай айкөл берешен эл Алатоодой эт, Алакөлдөй чык кылып, ата бабабыздан келаткан салт тулап тойлорду баштады. Мына Кудай кааласа бүгүн биринчи тойду тартканы келдик. Ушул Карабулак жеринде невре той болуп атат. Коноктоп той берип бүгүн мына Кыргыздын улуттук ат оюндары менен улап атат. Азыр ушул тойдун улагын тартып, бул жерде болгон окуяларды сиздер менен бөлүшө кетем. Кудай буйрса, класстан басып, ой пикирди жазып, сиздер дагы ушул улагы берилген жаштарга дуаңыздарды берип кетсеңиздер болот. Кыргыз элимде тынччылык болсун, тойлор болсун, каада салт, үрп адатыбыз менен улут катары кармалып турабыз. Сиз дагы ушул видеону көрүп аткан киши, сиз дагы уул уйлап, невре той кылып, ушундай Кыргыздын улуттук ат оюндарыны Алатоону дүңгүрөтүп беришиңизди мен да Алладан сураймын. Анда эмесе бүгүнкү видеону биз Карабулак жеринен баштайбыз. Koçan toyur atsın, nevren toyu kulluk olsun, ömrü uzun olsun, tilegen maksata desin, Kırgızstan'ın gerekli jigitlerden, çoğun jigitlerden olsun, niyetlerce tilegen desin. Sağa kayrıldı, sana жақсы балдарыңа болсын деп тілектеспін. Amin.
Baldarına toy verip attır şu. Tamaşası yaxşı ötsün. Baldarın ömrü uzun olsun, densoluğu çın olsun. Şu ulağayam yaxşı ötübesin. Bunlar şimdi hepsini tutalım. Bacasın. Geliniz. Koçanaga toyuyoruz, şu toyunuz yaxşı ötsün, bola çağlansın. Demesi bilen nevre toyuyoruz. Marakadan yaxşı ötsün, tınç ötsün. O üçün ne dersi yaxşı. Bu yak bu Karaulak'ın ataklı palvan da attınız mı? Gen sizin daha kalotlarınızı okuyun. Jetinin biri kıdır duanız. Gedezem şu koşan açtan niyet kılıptır. Şu nevrilerine ulak berip attır, toy berip attır. Şu toyam tıy çökmesin. Ömürler uzun olsun şu. Gelecekte yaxşı yaşlardan olsun şu balların nevrileri. Şu ulağın tıy çökmesin ha. Aytqanız kesin onu. Tilegine detersin. 50'de tızlık olsun, molçuluk olsun, toksuluk olsun. Emine kalasa koşan var da atkarsın. Allahu Ekber. Бүгін шул қошонукабыз көптен бері урық туғанменен күздеп саатқа шығып бір аптадан бері орол сөздерге тастаған жайып қаталып жатады. Şu қаталары қабыл болсын, дүниелердің өмірі ұзын болсын. Қошонда şu ойнап күліп улақ чалып жүрген, қошонда бір туған ағаларым şu соғыс бек деп, намачан әшке деп, алаң деп, бәрі алты жет аттан улақта жүрген. Аны ішінен şu намачан әшкелердің баласынан тілек балуан 5-5'te жүстірмақ деп аты қойылып. Qançalağanı şu gençlerge жетişip жүрүштү. Bu da oңой iş emes. Koçon özdagı şu ulak çap, жақсы аттардан indi. Бүгүн şu toy болот делген патал болот, şu паталдар кабыл болсун. Şu улактын спортчулугу, оюнчулугу өтө күчтүү. Биздин кыргыздын ата-бабадан чоң болуп, эң алдыда, эң күчтүү элди чакырып, бири-бирин көрүшпөгөндү көрүштүрүп, чай ичпегендерди чай ичтирип, бири-бирин сыйлашып, бирге şu ата-бабаларыбыздан жүргөн экен. Дагы эле биздин жаш балдар ушундай. Анан эми дагы ушул аркасында мына балдардан ушу Аштан уулдар баары жалпы улакта жүрүшкөн ушу аркасында мына небелер чыксын Кудай калса. Мен ушу тилекте ар дайым укамдып жанымда жүрүп, бизде ушу Кайры барды, Казакстанга барды, Өзбекстанга барды, ушул улак чалып. Азыр ушу бир жылдан бери Украинанын кайерде жүргөнүн улукту. Киевде болуп ойноп келдим, ошо армияда болгон элем. Мукачев, Узгород, Львов деген жерлерде. Анан эми ушундай заман экен, мына Budak uçu buna bütün arkadan aksal olur. Bunun arkadan şu burtanlar çıksın. Benim bu degen çok nesi. Toy veriyor da kıyın nesi. Buna bugün açık oldu. Koşanam suyunup şunu bir toğanlarım için. Bari elde yazdı bugünkü şu ayıl yerleri sakalları çakırıp sonra kalgan eken. En жақсы kılıptır. Buna hazır ayak bayağı şu buna 20 ayıl var eken. Şundan 10-15'ten 20 adamlar baksakta girip patasını verip söyleyip ketip açat. Şu koşanlara şu toy iyilik ötüp bugünkü elde жақсы uzatasın. Allah akbar. Mustafa деген жігіт қырқын директор. Аттардың түрлері менен қымбат болса ham ал қымбатына қарабай алып чаап жүрген. Арқадан балдар чаап жүреді. Қазір балдар расында, балдар, Біреу беті чаап жатыр, Анан эми бұда біздің достың, алам болып, машиналарда жүрген, дөңгөк қосылған. Ашқы жігіті. Азыр нәрсе келіп қалды. Эми бияқтан палвандар көп, абайлар бар. Қуаныштар келді, Аман деген келді. Анан эми дагы палвандар көп атасат. Эми анан елдік күндер отырады. Мына деген жүреді ақсаға болды. Анан эми бәрі заман olur. Сырғадағы рахмат шынша елді күндіріп, үшінтіп, мұң сөздерді тарқатып, атын, туғандарын, туғандарын елдерді білгізіп, bu da өте чоң елік, сағада үшін елік болсын. Камераң шоңай берсін, аман болсын. Рахмат, аумин. Yaxşı ötün, sizden vaxtlı olsun, sol çalışın olsun, ötsün, ömrünün sevgini meselegen, koca görüşlerden, koca görüşlerden. Yemek şerge gelgen eldim var çok, жақсы қалы тілектерді айтып кетіп атат. Қошан акабызды көптен білебіз, жақындан білебіз. Бұл кіші ушул өрөөнү аралап жүргөн, Кыргызстанды аралап жүргөн, коңшулаш мамлекеттерге дагы барып жүргөн адамдардын бири катары. Жақсы көпчүлүк эл тааныйт. Ушу киши жақсы тилек кылып, жақсы ниет кылып, ушу неберелерине той берип атыптыр. Кудайым ушу кишиге насип кылып, мындан бияка чеберелеринин кыбыраларынын тоюн өткөргөнгө насип кылган болсун. Дайыма ошо ден соолугу чың болсун, үй бүлөсү менен, эли журту менен, бала бакырасы менен, ушу неберелери менен дайыма ден соолуктары чың болуп, өмүрү узун болуп, мындан бияка дагы элдин, журттун сыйында жүргөн жакшы аксакалдарыбыздан болсун. Жақсы аттарды көп минген, Арман Селе минден яратты. Матчиден
Sizlerде yakınken kamele. Rahmat. Bayağı haftanlar. Kıvralar toylarım dedi. Osanda da bakıp durun, osanda çakırıp Kudaylar kılgan bolsa gel o'sha dağı. Yaxshi birga yaxshi kun ko'rsatib. Tinch bo'linglar. Rahmat aka. Mınaki Ayıldağı toydun şanı. Şunday samovarlar kaynap. Özünçe kızmatlar var da. Kazanla bölünüp, çayga bölünüp, bunu kazandı karaç. 36 kazandı etmiş kan be mi? Bir yakta buna gördün bey. Elge versene şunday ver, toy versene şunday ver deydi. Ağlamanla bulacak. Dastarkon bolup turdu. Karaç. Qanday? Yine mi oğlum? Attığı mı oturuyor? Alasız jölle. Bino, jendi bino. Ya bunu oynamaylar yoksa kadar bir fatan adaylar. Size kapı tiriyor. Kolundan içindeler bir de girese oldu şeyde çıklar. Buna bugünkü buna şu kuşanın berip atkan ata salttan kılgan buna şu ulatты buna berip atat. O'sha Allah Taalam tinchlik berse, kırsıktan Kuday saktap kelgen jamaat şu oynap gülüp ag niyetiңер менен бириңерди сактап şu жыйынды tinch tarqatып bergile. Hem bu bir kişi, sizler köpsüңөр. Şu Allah Taalam tinchlik bersin, kırsıktan çıkar Allah Taalam tinch bolsun. Allahu Akbar. Ulağın görüp atkan men bir tuğan jeğenim bolat. Ulağın görüp atkan anı şuga atap koydum ele nevirelerime şuğun örteğinde kaldır şu flash atka şu jeğenim apat işte beret ulakta. Ge, nime kala? Kalma kala. Kalma kala. Özmeden kesem. Kalman jaksılar. Ha, jeğen özü ya men olat şimdi gelse. Küçülüğe şartın olat. Cipke teke salvazına jeğen koydum. Çapayla, jönele, fasıgı menen var. Ezanını aşırsan belki. Taşa yemeğe. Hala yamalı. Niye de ballara muğul kıla? Torpakta şu tek cip balvazda jeğen koydum. 60-65 kiloya nacedet. Şunday ekan o tartib. Gördüңөр barına şunu. Balдар sizlerden sulanı жақсылық kılıp, büyöler teke cipke salып atsa dağı koygularda birin tüyüp, ilgeri kol menle çavatlık barın. Kimlerle ne çapkan vakta. Aldırca tek degen beleye çıktı. Gülem aramda, büyüge sorun aldığında barışta uyat. Kol menen alsın, saltı çaptı, onu Kettik ulaq жақсы өтсін емір. Böyle kısıktan sırtqara жақсы oyun жүрсін. Narkı özді çavalatken ulaq. Sayga düşüp ошол жээкте кызыйт окшойт. Улак чапчусу жакшы экен. Бул жага каралма катыраңкы. Жогордан келгендер ошол жака токтоп атат. Бул жагы Кашка терек, теги сары улак, кара март, ачы, шылдыйдан келгендер бул жака. О, тилеген жаңа окшойт. Токулат сайлат экен. Мынакей бүгүн улак кызыйт окшойт. Кайсыл палбанга буйруп турат экен бул. Таза кылабыз деп атат. Палбандар таза кылайлы. Жиптек болуп акмагын чыгартабыз.
Surаттın uruğu. Surаттın uruğu deyim ama şuna. Koçon palvanın atının. Koçon palvanın atının balazı. Aa. Ben kunan kaltat ayında 110 bin algamın. Özünden algansız mı? Özünden. Palvanın özünden algansız mı? Yok, aldan biri algan eken. Bunu Kocaak'ta Murzacı degen kişi var ile. Ha. Ben Şinjak'tan itlem. Oşolun baldarı satkan eken. Murzacı menen Hasan Ava kayçı kuda eken. Bir yıl Koçon atını yürge koyup, bunu kürotlar kazına bir yıl koyduya kaytarıp, iki kulun tuğuldanan gerek olup kal satıp atağız deyip, birölerge 85 kız satkan eken, ben 25 bin verip, 110 bin algan, az 3 atıyla getirdi. Çoğun kene bir o? Var, 1.75 var. 1.70 var bak. Bu temizle bu yıl Cemce atkanda jaylogo jiluklar var, bir kunandı kuyu üstü, kuyu nosça ısıkta final kaldı. Ya bunu aygır koyutas mı? Aygırga bıltıl koyup, at tepkemize çıkaç kuranға mine kutunan aksap kalıp kayra karma algan. Bu yıl iki çoğun bey var ile, o son toktotu alıp, böyle atı koştum ile buspadı, kuda kalasa bu yıl şu iki bey erkek budu kaçtı uydu. Anan kalgandarını şu davir atlarla karayara jakşatılar. O şonu koydum yürüge. Zaten ben jet albaya kılıp da şonu jetkende atlı karmaydılar. Ana şu koşu balvanın Surat Kırgızda olgan mıktatların biri ol. Öte. Surat azı şu lörelдөөгө attını aldı da. Oo, men de öte. At suyu çıkatar, alat katı. Kızık mında. Nemege. Hazır şu öyüskö barganda dagı neme kılabız, men de kişine nemelerim var ayta turgan. Жүрөп нотун шали генен бай. Ергешеке, Авилас, Нокаттагы. Мусакалар, Айткулакалар. Шулардын менен кошо жүрүп, неме улак чабышып жүргөмдөн амиги сал горбаттан жыгылдын акыректерим сынып, колдорумун чыгып, ан кичине дезолук байланыштуу. Чаппай калдыңыз. Чаппай калдым улакка. Мен да кичине аралашып, беле аттарды жакшылары мендим. Азыр эми жакшы. Аттардың сол жақсаттардың немелері бар. Гененбайдың көк аттының баласынан 4 жыл үрге қойдым, біреу бар еле. Азыр еркегінен 4-өө бар азыр. Құнан шықпы болып қалды. Жана мальчик етектеш аттар екен да? Мальчикпенен атазы бер. Көк аттың балдары енеді башқа. Ана ошонан азыр 4-өө бар құда қаласы еркегінен. Құнан шықпы болып қалды. Жақсаттарыңыз бар екен бирок? Ооба, жақсаттар бар. Неме линия жақсы. Ана мен жанагы немеге багы көп эле падылдатып мактаганды, өзү мактаган деп мындай жаман көрөм мен. Себеби Allah Taala qarab turadi yerden жалган aytkanды же башка кылганды өргүлөр өп калдыр. Аны şu men atlarda neme algan jaksatar var ulaka. Silgeten jaksatарды minip келгенмин. At üstüne şu geçke macer bugün Jarabay katan ek kulak bulat ile. Jarabay kata ertesi başka talat ile. Anan jakşı hazır. Neme atlar jakşı. Liniyalары. Şu koçak palvanın atının kroni neme Allah düşün. Genelde Şiram degen at jüret o koçondun. Oşon şerikleri eken de. Oşol men atazı berdi. Ana da karaganda nemeler okşoş. Okşoş eken. Başlar okşoş eken. Bu yıl arıp kaldı. Boynumdan da elak kaldı. Jaminen toğa minin ıslıkta onu şey gün neme kupuna kişinege balamı koyuz. Oşo kovattım malazdan barlı gözün akışıp kaldı degenen derdiler edilip. 7-8 yol vardık, toğuşunda kıynap kaldı, jemdi vattılar kısalar. Çoğun ken biro atasınday, çoğun ken buldu. Çoğun orp bergen bolsa? Solganda ol oğan emas, moynu bir uçak. Şunu aytam da. Surat kıyın atı, atası. Sergey degen uşu bolatına, Sergey. Kandaysı? Amansız, el kızmatındasın. Azamatsız. Uşu tegerektin toyun uşu kişi alıp жүрgüzetken. Hayır, çıkalbay dey. Sorunlar getirdip sorunlar. Bakarmam lan daha. Ne oldu? Cibine gitsene. Hazır cipayla ezler lan ana. Dur, oşa koylayır, oşa. Ne olacak şart gene? Oşa koylayır. Onu attı getirelim. General'ın nuruğundan mesleği okşoş bu. Kaysi atlardan buradan? Generallarga okşoş ko. Çalımı yok bu. Berdi öz 4 lat nemesi olup kaldı hazır ha? Uruğu. Sar, tulpar de, dagan, suur degenderle. Turtun kartına ne? Tutarım verdin mi? Hoppa. Bola oturgan tay eкен şu. Bola oturgan tay eкен. Hemenin yanarı dadıyın atazı. Tulduk lavadan ben ilgeri
8.000 peskor atalgan çoң atla 3 butak жерде кашка. Ошонун азыр бээлери ошонун уруктарынан. Ова неменин грамалып өтүп кетти, Давиддин чоң акасы бол Ахмат деген. Ошонун үйүндө багылып турган экен, ат жакшат эле. 7 жыл үйргө койдум. Анан акыркы күндө ошол туду кулап атканда чокойду үстүрөп алам, булга жалаң чокой байланып жүргөн. Анан мен ал убакта чокой байлап ачып элек. Тадын ба улактан элдер сатып эле кийинен саптан чыгып калды. Анан кийин ушуп кетип өлдү, бели үзүлүп 8 жыл үйргө койдум. Азыркы үйрөлөрүңүз ошонун аттан тараган экен да. Бээлери. Эркектерден калбады. Анда ушу сурдун баласын ошолорго коюшуңуз керек экен. Ошолорго койдум ил экөөнү. Эки бээ токтоп калды. Анан бузуркудан дагы бирөө бар эле бир бээни токтотуп кое бердим эле, ал ургаш тууп койду. Эми мурдакы эки чоң бээ бар эле, ошого койдум, калгандары деркаттан токтоду. Ушул жигиттерге той кылып улак берип атат экен чоң атасы. Силер дагы дуаңарды тартып жазып кетиңиз. Силер дагы жакшы сөз айтып кеткиле ушул жигиттерге. Жана апа талайында улак берип атат, той бериптир.